Waħda mill-isbaħ esperjenzi ta' ħajti. Hekk iddeskriviet l-esperjenza tagħha Emma Muscat dwar il-parteċipazzjoni fil-programm popolari Amici imxandar fuq Kanale 5 tul dawn l-aħħar 6 xhur mal-wasta tagħha f'Malta. Għalkemm Emma ġiet eliminata fis-semifinali tal-programm, hija xorta waħda ġiet offruta kuntratt mal-kumpanija prestiġjuża ta' Warner Music. Mistoqsija jekk titħajjarx tieħu sem fil-Eurovision, Emma qalet li ma tixtieqx tidħol f'aktar kompetizzjonijiet għalissa u l-ħsieb tagħha huwa li tiffoka fuq il-mużika tagħha, kanzunetti ġodda u anki il-kumpilazzjoni ta' album. I build a home and wait for someone to tear it down, then pack it up in boxes, head for the next town, cause I got memories, travel like gypsies in the night. Waqt il-parteċipazzjoni tagħha f'Amici, Emma kellha l-opportunità tkanta ma' diversi kantanti magħrufa internazzjonalment, fosthom it-tlieta favoriti tagħha, illi kienu Alice Merton, Elisa u Alvaro Soler. I like digging holes, hiding things inside them. When I grow old, I won't forget to find them. I like digging holes, hiding things inside them. When I grow old, I won't forget to find them. I've got no roots. Emma qalet li kienet diffiċli tqatta dan iż-żmien kollu il-bogħod mill-familja u l-ħidma kienet waħda intensiva. Iżda apprezzat immens l-appoġġ sabiħ li offrila b'mod partikolari l-pubbliku Malti u saħqet kemm hija gburija li hi Maltija. Mitluba tagħti messaġġ lil dawk kollha li qed isegwuha, Emma saħqet li hemm bżonn li wieħed jemmen fih innifsu u ma jaqtax qalbu. So even if you think you can never make it because you're a girl from Malta or a guy from Malta and you think that you can never make it, you can't. You just believe in yourself, work hard and try every opportunity you get, even if you keep failing. For example, I tried out for Amici in summer and I didn't get through and I was really heartbroken, I was really sad, and then I started university. And then in December I tried out for a challenge against somebody else to take their place in the school, and I managed, and it was the best feeling ever, like, oh my god, I can't believe I did it. And then I kept on progressing in the program and it was amazing. So never give up, basically. Wara l-laqgħa tagħha mal-ġurnalisti, Emma kienet emozjonata ħafna bil-merħba mill-isbaħ li kellha minn għexieren ta' nies illi ħanqu s-sala tal-wasliet fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta.